Ajiwi Kamataya Pauping. Ukhrul District Li COVID positive Khani Sambang haira. Joy Shri Ushmali RK Sanatomba Memorial Award ni haira. Indo-Myanmar border aina Kamjongli Kashok Kazang Kam haira. Lake Hayang Motor. Ajiwi Pao Chungsangla Jajo ina Pamidalei. Ajiwi Pao Maisa aina Nganang Rumsa. Ayang Nazin we report Atishur the Ukhrul COVID positive mi Khani Sambang Lui Haira. Town Hall Screening Center li mi Makadamati test kasali positive aka Sambanga. Kala positive akana District Hospital li Samgapangna. We know Kampasom contact tracing sa Kavali positive Mazang Samana. Karapung li mi hang tarok da mati, may zailong ay na naphang li mi shaka hang mati da mass screening kasali positive masampang bana da DSOE report na hanga. Aji rashung da ayar ay na Manipur li Ungazang Airport ay na entry points pingli COVID test saga hai hi mi lang tarok hang chiko da shini shaka tumrada jishat kashung haira. Kala state we apam nga day da we laboratory test sada psychora ngurum laga aya positive mi Ting hang shini shachiko hang pangada mati sampangada state we IDSP na jitaimiya. Achontang July tarik aka pungkhani aina July tarik khani pungkhani aina tangda thaiga khui Atishur COVID positive case hi Imphal Wesley mi shakani tharada tharokhi jungmei kap da samka phangsaya kala Bishnupur aina Imphal East la kachungli jangda shaka gada positive sampanga. Twiga hai pungbukada mati chili stately COVID kazat aina mi tharada kathum tisang haina. Ari Russian da mimau hili tisang hai Manipurli mishing tinga shaka hangshini da pangaka haira. Kala ari ri mi tingkani shaka tum mukada pangana home isolation sadalaya da hanga. Achuku we RK Sanatomba Memorial Journalist Award hi Impact TV we Associate Editor Joy Shri Ushmali Mihaira. Joy Shri Ushma hi 2017 li news anchor sada Impact TV Zangpoka kala Ariri channel chewe English News Department ana yangsangda khalaina. Joy Shri Usham na gender crime against women, widows and female sex workers we maramli matalak aina 2020 kumli report sami gahai wivang award chi kamina da hanga. Itumna paning ungbai kicha achalaka late RK Sanatomba hi kare we local daily kangla lanpung we editor sakasana. Kala journalist award hi kum kajida pau khami luiramli lungsan lak aina otsami kahai pingli recognize kasasa da RK Sanatomba Memorial Trust na khamina. Indo-Myanmar border li lay khami free movement regime hi Kamjong district li kachang akawi wang khishok mi haira. Chithada sada border aina ot phungshok phungjang kasai kala mi khishok kazangla masapai mara. State we COVID situation yang laga border aina district li COVID mimau khaman mashok khawai free movement regime hi Kamjong we DC na achontang suspend sami gahai kasana. Naga People's Front na achontang party we legislature wing aina ngasoda Central Office Kohimali Core Committee consultative meeting sada naga we maram ngadaday da we apongli ngasanrum haira. Party we legislature wing na Ariri NDPP PTA Shorkar lungli corruption shock talay kachiwi maram lila lunsanglak aina phavarad meeting chili hanglishita. Naga political issue wivang achontangcham semgahai core committee lila active facilitator akasada sharuk khwing sagra chaka zangra kala NPF political affairs mission chila jadwaba pamra da hanga. Naga issue hiva political issue na chithada sada thui gahai kachangli Nagaland BJP President Temchen Imna along the Naga we solution Indian constitution we alongli zangra da kahangji mamayamana kaji party jina phongshoka. Chiaina ngasoda advisor government of Nagaland MLA Toshi Ungtong mawan satwi gahaiwi gakhanang party jina meeting chili phongshok haira. Sunil Chetri li Khel Ratna Bala Devi li Arjuna Award wivang nominate sahaira. India we sports liram li chimekap kache achukum we Rajiv Kanti Khel Ratna Award hi India football team we captain Sunil Chetri li nikhawai All India Football Federation na nominate sahaira. Chetri hi 2011 li Arjuna Award sampangahaina kala India we fourth highest civilian award Padma Shri la 2019 li sampangahaina. Kala National Women's Football Team we striker Bala Devi li Arjuna Award we wang recommend sahaira da PTI pauna hanga. Bala Devi na Aruhon Scottish Women's Premier League li Rangers we wang riau midalay.
Bala Devi hi India we Kangthai Kangariao Shina we Ngachai Europe we top flight professional league shock ngariao Krevana. Kangthai ngariao Thela Kahaya center defender Salam Ranjan Singh Janayan FC li Zang haira. Super League Championship title Kanishi Yuigahai Janayan FC na Salam Ranjan Singh li sign Sahaira da hanga. Zingum Mugada Panga Gahaya Manipur with Salam Ranjan Singh hi CFC li sign Masarang Laka ATK Muhan Baganli Zangasana. Kala Salam Ranjan Singh Zangda ISL 2019 to 2020 title ATK na Kayuila Sampangahaina. Ajawi Kamataya Bawing Nganangaram Lishitsa. Ukhrul district li COVID positive Kani Sampanghaira. Joy Shri Ushmali RK Sanatomba Memorial Award ni haira. Indo-Myanmar border aina kamjongli kashok kazang kham haira. Ajiwi pau hiya nga chang haira nganadak lain tumzai koreli khama haira. Zimik shong sa sarano.